Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Lakhakre trok nomati constituency ke parlo den arong kaibong kro arong amikar ram tisu keso kacholong lok ke memedet ajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan ke rap kachohang keso abang phupen nangkachet handun atengke tuning aningkan saikang datun pensi keso cholong lo pusi nangchet handun lapen ari akeng sitami honghap hongro etlo lapen ameksita chechar che pin lo pusi karju along nangchet handun lasinon kedobom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM rites ing hiaphan prabjin pen ram tisu keso det abang phu kachoning ri pedopon phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News non mili ke do dak ke noimati ke parlo noimati konstituensi ke parlo denarong dak kaibong kro rong long sido alang litum nilitum pherang ke pen dak nang ke hangpon ke laso puthak ke alang litum ning kan isi so se dak ke so sik jit pen laso puthak se alang litum ke so kachelang ye phan la fi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen EM dak local EM dak rites inghi alang litum phan nang rabek thapusi laso puthak kachuning ri padupon pusi nilitum tumhan pherang kia bitung tumhan nang hang lo laso pherang kia bitung tumhan nang ke hang pon lasi nili tum laso aputak cethan cimung pon ye ahem asor pen stame dak adon arab cepu cero tum pen stame laso putak nili tum dak cethan pon pan stame nili tum bor ipon po sitame nili tum mo pen ke lang pon ateng bu stame alang litum penang o ningkan pen stame keso cilang pon bom lason si thekon long lo alang litum keso ang theke mini det alang li keso ke amek stame cicar cipin lo alang li keso abang po amen ke lake ram tiso lapen alang li chor amen ke lake kawe bepi pusi alang litum pan nilitum karyo tengpen nang cethan lo lasi alang litum dake kiduk ke boy dake sung ke boy lapuson si dopon nang lo penang o aningkan pen stame lapusi alang litum keso stame akhia dat stame penang o cipadoi pon lo laso akhia dat pen longlit hilangan stame alang litum penang o kacewar lapuson stame dopon lo stame non ke sayok je alang litum puthot alang litum sei kechelangi phan alang litum kadure dopon korlo lasi laso puthak penang o kethe kiding tum han same chuning ri pa dopon lo lasi laso puthak nilihin pen alang li hem asor la kawe bp phan same nilihin pen karjupon phan sin nilihin pen bor ipon po lasi jola keso abang phan same nilitum mo pen kelang pon teng bu same alang li same penang o thurun ipin lo la pen amek same charlor pen sidake amek mane chechar chedet lason si thek tonlong lo lasi lapus tame alang le cameraman budhuan sip han tame kepaklang pon phan sinili bor pon lopus tame penang o kiduk kisung lapuson si dopono pen dak bangke lapuson si nang ceman lo lasi alang litum ke non bangke akhia dar tangkam ha we pin las lo pulau lasi laso puthak nili kawe bipi alang li chor phansin nili hin pen laso puthak karjupon phansin nili hin pen bor ipon pola pen penango dak tame asomar tum tame bang hinido non si di thaklang ningkan potrok lason si asomar tum tame dolang lasi laso puthak ke alang li tum tame anuwet chongdat chutulu un ipin ason si nang mandet lo lasi alang li laso akia dat awe pin kisu kelang phan lasi laso puthak kopi ko sonsi kipui ma alang le achor la kawe bipi phan le nilihin pen arjupon po nili hem so det lo silang ke kedar di husara tu sinan chunu ri itu komat atum hantong se chunu ri itu nan beli itu Tuliram bukan hang ini bisa noi no dalang sini dan usaha nasionalnya tumpan sih nang kalau besok ke lain kan dah lo mungkin ke semata dikrai lah mungkin kita besok jalan kan bisa itu nggak takut telah sokeson kan ko andap do itu sok ini kan ini non pengkrai nang le po kan ini tuh satu silang ke kedem nang itu bahasa kalau satu tenang unang itu nang kie dat lakson kacewar do pon iglon do pon do yang le hapri si data sepadang jom
nani semar bangkan itu Bahini. Itu semar saya dia. Atur tisu. Dia laki di mana tinggal tisu. telah nangis cor kopiah kesu si kelong itu Ini cor ke tisu ke. Kampung dadam lo. Kampung dadam tenggu soni. Ini lo kesu celong ilo. Ini lo apa lo curot ada tahu. Kalau curot ada tahu. Curot ada jadi. ke non bang ke Kalau tak curot lo ke kini lo don. Ok tak lem hur ya tak dukok. Ajar lo. ke non bang ke amek kini Amerika dah puang su potong Amerika ka bidian ni tu sana Amerika cicat cipin tahu. Amerika cicat cip. Jok kan tak long ni lo ta. ke non bang ke rajin kan nang tumpan nang rap nang kopiah lo kan Kalang ni nang tu kana ka besar. Rabin pen hok tu ta. Nang rap nang tu aja sen tu nuri lo tu. Bukajan Railway Station along Ongdung Rakia Hormu Mati Drugs Kene Ponlong. Preni Phai Troxy Arni Anarlo Por Phai Kre Hinira Achitim Apor Malom Joy Pen Birta Longsi Bukajan APS SDPO John Das Lapen Karbi Anglong Police CRPF Bukajan Alangli Tumpen Birta Kelong Dun Ateng Kiri Kakuruk Asai Kedeng Pon Ahutsi Ihum Mariani Express Atren Along Pen Bang Hini Asar Pimar Along Pen Ongdung Rakia Hormu Mati Drugs Nepon Longlu Bang Swa Drugs Pangrum Petpen 20 soap boxes heroin to 46.95 grams lapen bang hini kaching nang check atum amen lapuson henlo Monisa Hondik Arta Ningkan Thongke Asar Bura amen Madhop Hondik Arong Merapani Gulaghat Rinki Das Arta Ningkan Ingora Troxy Asar Bura men Karlitang Chondon Das lapen Alangli Long Inut Bihek Au Sotado Arong Half Nagarjan PS Dimapur Nagaland Nonamat Banghini atum aphan Bukajan SDPO APS John Das Alang litum aphan Chepari Dengpon Rongagora Pen Lawrence Lekhe Karbi Anglong News Mohamaya constituency arlo pregjam adim along langke thekanglum non malom arve kejang chimit medet kejang parpek ajok lang roy langke thepen Mohamaya constituency arlo pregjam adim along lang inglum et lason se kanglum pon adim lake dokmoka municipal board ward number 4 sagoli tiso arong ramsatok bi arong borbali lapen puk borbali henlo lason si langke thekanglum pen ajok Mohamaya constituency ongdung hidi sokjo eatum sitami non ke papok ke phapor si sok lang kanglum et ajok ongdung asok kana hoksi thekpon longlo Bangswa langke thepen hem anta langkang lum et ajok hemta chedolong lelapen chotun chodang sitamik siksak olo puse pherangke atumka humri dam ahut nang pachini dun Vaisong Terang report Karbi Anglong News মিডিয়া দাদাসকললৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ বৰপালি গাঁৱত এইকেইদিন আমাৰ এইখিনি এৰিয়াত আৰু গোটেই এইকেইদিন কণ্টিনিউ নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বহুতো বানপানী হৈছে আমাৰ এই ৰাস্তাটো বিশেষকৈ আমাৰ বৰপালি গাঁৱৰ ৰাস্তাটো গোটেই জলমগ্ন হৈ গৈছে তাৰোপৰি আমাৰ নামঘৰ আছে বৰপালি গাঁৱত বৰপালি নামঘৰত দুটা নামঘৰ আছে দুটা নামঘৰ জলমগ্ন অৱস্থা হৈ গৈছে তাৰোপৰি ৰাইজৰ ফিচাৰীসমূহ পানীৰ তলত ডুব গ'ল বহুতো মানে মাছবোৰ ওলাই গৈছে ৰাইজৰ তাৰোপৰি খেতি পথাৰবোৰ বৰ্তমান সময়ত ধান ফুল ফুলিছে সেইবোৰো পানীৰ তলত গৈছে সেই হেতুকে আৰু লগতে আমাৰ এই মাথাউৰিটো বৰ্তমান নিজ ছিগি গৈছে সেই হেতুকে আমি চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ মহামায়া কনষ্টিটুৱেঞ্চি EM ছাৰ মাননীয় সন্মানীয় আমাৰ লুচিন প্ৰেৰণ ছাৰ ডাঙৰীয়ালৈ এটাই অনুৰোধ যাতে আমাৰ এইবোৰ সকলোবোৰ মানে আমাৰ ৰাইজক সহায় সাহায্য অতি সোনকালে কৰিব লাগে